namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyade amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi kunengwenye endala esikhona esimkantshubomvu kumaskandi. Le ngwenye ngumakhombane idabuka kwelaseshowe enkanini. uMakhombane uke waphendula incwadi ebikade ibhalwe uKhuzani umfuka Mpungose. uKhuzani uMpungose uke wacela ngenselelo kubaculi abaningi bakaMaskandi. Wathi ucela ke ukungenelela ke umhlanganiselo noma ke umdlalo ke weQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival. Kulomdlalo ke nokho imidlalo ke lapho kusuke kabalandeli ke bevotela ke khona umculi abamthandayo futhi ke benethemba lokuthi ke bangamunisa ke Quantum bemuphe phi ngaphandle ukuthi yakhipha imali. Nyakenye lo mcimbi ke utheke waba khona ungaphansi kwesandla ke sikaZimdola umfoka Mabiyela, kanti wabe ke sewuthathwa ke nguGatsheni Ndlovu owaziwa ke ngelikabani ke ngegagu ke lasophongolo inkunzi ke lapha ke yodumo ke lwanike lapha ke lengoma ke ethi ke hit after hit. Khona manjalo ke uMakhombane kuGahla umfoka Nxumalo waphendula ke incwadi ke ebhalwe uKhuzani lapho kwecela ke khona inselelo kubaculi ke bakaMaskandi ukuthi kucela ukungenela naye ke kulomncintiswano kodwa kube khona ke umculi othi ke yena nembala ke uzimisela ukuthi kadlale ke umdlalo kanye naye kuKhuzani. uMakhombane uzwakalise ke ukuphawula ke kwakhe okungahlalanga kahle ke kubaculi ke bakaMaskandi. Kulokuphawula kaMakhombane uthe ke miyekeleni uKhuzani kangenelele kumncintiswano. Engani ke noGatsheni wawungenelela wawuwina. uKhuzani uyazi ukuthi ke lo mdlalo kuwinwa kanjani emfimbelana umuntu mangabe ke efuna ke ukuzithathela ke into yakhe ngoba ke ngeyakhe lento kunolwazi lokuthi ke lo mdlalo udlalwa kanjani. Yebo, uKhuzani ke umfoka Mpungose azange ayiphendule lencwadi. Ibeke singahlali ke kahle ke kuGatsheni igagu ke lasophongolo njengoba ke ethe kwamphendula wathi ke baba uGahla Nxumalo bengade ngikuhlonipha futhi ke ngikwazela ke njengomuntu owazi ukuhlonipha umuntu. Kodwa ke lolu hambo usulithathile manje kubuka sengazi ukuthi kusuke ngonyawo ke lokwesinxele. Lokho okwenza ukuthi kuGatsheni kangayinambithiseki ngempela kahle ke lenkulumo. Wamlanda ke bukhoma zanga zamhlebe ukuthi ke mhlambe uLokhuzana kuMakhombane uzoswa ngabantu. Wamcela ukuthi kucela wahoxise ke lamazwi futhi kuyacela ukuthi angamfake engxabanweni ke zabo bengabaculi. Yena ke njengoGatsheni igagu lasophongolo kangene kulezi ingxabano. uGahla umfoka Nxumalo ubhala lokhu nje ke uthi ke yena ubethi kuyadlala kanti kakazi ukuthi ke abafana basakwazi ukuncika kwensizwa. uGahla beke sephinde ke futhi ke bhala ke enye incwadi lapho ke khona etheke uyaxolisa kuGatsheni ke igagu lasophongolo ngale nkulumo ke atheke wayendlala. Uthi ke kuyena kube ngahlosanga ukuthi ke inkulumo ke ilumele kuyena ke uGatsheni. Uthi ke nobethi uyazidlalela nje. Kuleyo yona ke lenkulumo uthi kucela ke ehlele ngezantsi uGatsheni ke igagu lasophongolo njengoba ke bengahlosanga okubi futhi bengahlosanga umfaka impini ke zabo bengabaculi. Nakuba ke uMakhombane ethe kwaxolisa kodwa ke futhi kunenye ipost yaphinda ayibhala futhi okubonakala kahle kamhlophe ukuthi ke kudla ke umngcele wasophongolo phakathi kophongolo neSwaziland. Phela uGatsheni lapha kwaNkundla kwelasophongolo lapho ke khona. uMakhombane utheke usegcinile ngci ukudlalisa ke izinsizwa ngoba ke lezi zinsizwa sezaphenduka kabafana esakwazi ukunceka kwezinsizwa. Uthi ke ukhule kanceka nezinsizwa ke akhula nazo ziyamazi ukuthi kube umuntu obekade ke encekisa ke izinsizwa. Uthi njengamanje kuzoveza nje ke imisebenzi ke abalandeli ke bakhe lapho ke bemsupport khona abathande ke umculo bekaMaskandi bemenzela ke ukuhle njengoba ke fezeke umsuke wakubo ke enkanini. Athi ke kulomuzi imali ke abalandeli ke bomculo kaMaskandi. Uthi ke uyabonga kodwa usehlile endabeni ke ukuthi kuzodlalisa ke lezi insizwa ngoba uyababona uGatsheni ukuthi ke bangabafana abancane abadlaliseki. Nakuba engalikhiphanga ngqo elokuthi koGatsheni kodwa inkulumo iyabonakala ukuthi ke kudla ngqo emabhananeni ensilikwane. ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyade amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi